Komen puloy fuuta koye hersiraka iwri fiide kala hande ɓerko yamen fof no tiwri ɓaloy no heccidi henti ko gayna ko yagal men fuɗɗori kono joni hay ka yeeyugol makiti jippike o tuma nde men senti toñugol kawte amen soɓe meɗen renti kono ko etiɗa o kulloy goo fiɗete hay si tawi a fenti lanɗo arɗo o ko menen tun hollete jaggu on falanoma yo fi leñol amen ngol uno kono nde duñuɗo wo ko yo men saggu on holli men lagine hina fami si meɗen faala gete giggol e yurmede yo men taggu kono ñande Allah nangitiri on ɗi hakkeji ɗe toñe o mi huli wota buye mo yaggu ko sutiɗo ka yaata andi no bunɗo ɗo wirte ɗo kala haalo o gonga ko kural ma kaso deƴƴinirte giba mi mandi la yiwde rewɓe fulɓe hino wirte on jaɓali men soƴƴa kono gasi onon hirte hay guri amen gin siɗon faala sirte wo pullo laamota ko min minnay ɗum ko fenande hay si tawi ko ɓuri laabinayi gondi amen no ila tun kono taw sikku men faabinayi menen meɗen felliti toñaɗo si duwiki Allahu on jaabinayi kala kamen darni ko malancon pullo ko jawle pullo ko ngari kono ɓaahiɗo waali tummone amen siɗon faala e juri ɗin on ara e sancon iɗen jalidude kono meɗen andi anni e oye mon fof no waɗi toɓɓe wonde ko on mosanowoma yeloto yo to koɓɓe toñe warane aybine no wawi wonde kono fanka ɗon ara suusata kadi wowlu ɗum hay sino marsa koye hoore woɓɓe aw hewti ka aduna on fof wanda lagine ɗo hina men hoɓɓe wota on innude guine en fof ko gotum ba menen men anda ko yimɓe amen jelo raɗa lagine ko leydi wotiri kono aynay ko pecce ɗiɗi ko si a tawti magarawi maɓɓe gin tun si daɗa kala ka yiwɗa ngaygu e mone no yowi andu koye hoore pullo waɗa ko fotuno ko yoya wancin kafe oya kadi ara julla ebbole fulɓe ɓen no etade fiiɗo kono gasi accen tumɓe dulla mi andi ɗon uddidikite kono nder ton fof no heewi mbulla yetelan ko honde tuma lagine hettoto si tawi koyon jalude no mawɓe amen wulla a neeɓi jiibugol mone e ndi leydi giba lagine hetti indépendance siɗon famini hina enen jeydi kono hay waruɗon ɓe ka aksuwal fof won tawa e fi amen ɓeydi taw hulumen yettoyta ko ɓa meɗen andi hina on fof boni ñande goo ko onon tigi dimboyta toni inna ndaari hande ka ngol leñol woni Kesso Express. Kesso Express vous offre le meilleur service de livraison à un prix défiant toute concurrence. Partout à Conakry et bientôt à l'intérieur du pays. L'entreprise dispose des services suivants. Livraison des commandes de restaurants, des courriers cargaison, des produits pharmaceutiques et autres. Situé à Lambagne, à quelques mètres du Carrefour canadien en allant vers Cité. Disposant d'une équipe jeune et dynamique, des moyens logistiques et une application pour faciliter vos besoins. Disponible sur Play Store et App Store. Kesso X App. Kesso Express, rapide et fiable. Kesso Express, rapide et fiable. Kesso Express vous garantit une meilleure qualité de service rapide et sûr. Vous faites le bon choix.